Umugoroba mwiza nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe uyu munsi rero kuri uyu mugoroba ndifuza ko tuza kuganira muraza kujya muri comment section muze kuduha ibitekerezo muze kutubwira uko mubyumva. Ni inkuru nyamukuru mbazaniye ni kuri General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari ukuriye polisi, yahoze kandi ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'ubundi ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, mbere yo kubaza gutabwa muri yombi ariko mu minsi yatambutse nibwo yaje guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Mwamenye ibyabaye kuri General Guillaume Bunyoni amutayimenya, ndaje ndabibabwira byose muri rusange, namwe muze kumbwira kuko niba ayo makuru mwaba mwamaze kuyamenya yuko yaba yamaze guca muri humye uwitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayabaha yose gatanu kuri gatanu, ariko nkuko maze kumenyera ndabanza nkaba inshamake y'amakuru y'ingenzi abagezweho, hanyuma tukona kugaruka tuganira kuri ayo makuru atandukanye abakomeje kugenda avugwa. Reka duhere kuri inkuru nziza cyane ku munyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo. Uyu ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Manda ze ebyiri zigiye kurangira, ariko u Rwanda rwamaze kumutanga nk'umukandida ugomba kongera guhatana mu matora yo kugira ngo rebe ko yatsindira manda ya gatatu. Ntibyoroshye ariko icyizere ni cyose. Madame Louise Mushikiwabo akaba yabonanye na ba perezida wa Senegal, ubwo n'uwitwa Bassirou Diomaye Faye ndetse na perezida wa Mauritania. Akaba rero iruhande rw'ihuriro mpuzamahanga rya Dakar ku mahoro n'umutekano muri Afurika, umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga wa Francophonie, Organisation Internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo yakiriwe na perezida wa Repubulika ya Senegal Bassirou Diomaye Faye kuri wa kabiri. Ibiganiro byibanze cyane ku ireme ry'imibanire hagati ya OIF ndetse na Senegal, kimwe mu bihugu byashinze umuryango nk'uko byatangajwe na OIF binyujije kuri X. Baboneyeho kandi umwanya wo kuganira ku bintu impande zombi zafatanyemo, hagendewe kandi ku bibazo byagarutsweho mu ihuriro bijyanye n'insanganyamatsiko y'inama ya Francophonie izabera i Cambodia, ene kandi izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'umuryango. By'umwihariko kandi Louise Mushikiwabo na perezida Bassirou Diomaye Faye baganiriye ku kibazo cy'amahugurwa y'akazi ku rubyiruko muri rusange. Usibye perezida wa Senegal, umunyamabanga mukuru wa OIF kandi yabonanye na perezida wa Mohamed Ould Ghazouani wa Mauritania, baganira ku myiteguro y'inama ya OIF izabera muri Cambodia mu Gushyingo 2026 ndetse no gukomeza ubufatanye hagati ya OIF cyangwa se Organisation Internationale de la Francophonie n'iki gihugu cya Mauritania. Mbere gato rero ko tujya kuri iyo nkuru ivuga kuri General Guillaume Bunyoni, reka mbabwire ko hari andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Ubu tuvugana nuko Trump yahigiye kwivuna Iran nitemera ibiganiro, imusubiza ko idashobora kandi kwemera igitutu. Trump yatangaje ko Iran izahura n'ibibazo itigeze ibona mu mateka yayo niba itemeye kugirana ibiganiro na Amerika. Yabivuze mu kiganiro n'umunyamakuru witwa John Frederick ko intambara iri hafi kurangira, ariko ko Iran nititwara neza izahura n'akaga. Nibatemera ibiganiro baraza kubona ibibazo batigeze babona mbere. Trump yavuze ko Vice President wa Amerika JD Vance n'intumwa ye mu biganiro by'amahoro Steve Witkoff hamwe n'umukwe we Jared Kushner bazajya muri Pakistan mu bindi biganiro mu gihe cy'agahenge kemejwe hagati y'impande zombi, kigomba kandi kurangira muri uku kwezi, muri iki cyumweru. Ako gahenge rero naka ibyumweru bibiri, nta nubwo bizwi neza igihe Trump kandi ateganya kohereza intumwa ze Islamabad, ariko byavugwa ko uyu munsi ashobora kohereza Vice President JD Vance, mu gihe Trump kandi yakaje igitutu kuri Iran. Umukuru w'inteko ishinga amategeko wa Iran yitwa Mohamed Bagheri Khalibaf yatangaje ko igihugu cye kidashobora kandi kwemera gushyirwaho igitutu ngo kijye mu biganiro. Ntabwo twemera ibiganiro ku gitutu, kandi mu byumweru bibiri bishize twateguraga kugaragaza ibindi bintu bishya ku rugamba. Khalibaf ni umwe mu bayobozi ba Iran bahuye na JD Vance n'izindi ntumwa za Trump muri Pakistan mu biganiro bitigeze bigira icyo bitanga uyu munsi, ndetse byakomeje no kugira ingaruka ku bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli, byakomeje gutumbagira umunsi ku wundi muri rusange. Mu buryo bw'inshamake reka mbabwire ko nka Pentagon yatangaje ko ingabo za Amerika zinjiye ku bwato bwafatiwe ibihano mu ijoro ryakeye. Pentagon yatangaje ko ingabo za Amerika zinjiye ku bwato bwafatiwe ibihano mu ijoro ryakeye mu karere ka Indo-Pacific mu kibazo nta kibazo kibayeho mu rwego rwo guhagarika imiyoboro itemewe ishyigikira Iran
Mu butumwa yashyize kuri X, Minisiteri y'Ingabo y'Amerika yavuze ko yakoresheje kandi uburenganzira bwo gusura, guhagarika no kugenzura ubwato bwo mu nyanja ndetse no kwinjira ku bwato butagira igihugu bubarizwaho bwitwa MT Tiffany nta kibazo kibaye. Iyo minisiteri yasangije aya makuru, amafoto n'amashusho y'icyo gikorwa. Yanavuze ko ikomeje kandi gukurikirana ibikorwa byo kugenzura inyanja ku rwego mpuzamahanga hagamijwe guhagarika imiyoboro itemewe no kubuza ubwato bufatiwe ibihano gutanga ubufasha kuri Iran aho bwaba bukorera hose. Yongeye iti amazi mpuzamahanga si ubuhungiro bw'ubwato bufatiwe ibihano nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Ikaze rero muri aya makuru yacu tujye kuri General Alain Guillaume Bunyoni. General Alain Guillaume Bunyoni mu minsi yatambutse nibwo yaje guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu nguyu rero General Guillaume Bunyoni yabaye minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Burundi ku butegetsi bwa General Neva, yabaye kandi n'umukuru w'igipolisi ku gihe cya Petero Nkurunziza. Yari umwe mu bantu bakomeye cyane ndetse ku byo byanavugwaga ko yashoboraga no kuba yasimbura na Petero Nkurunziza ku butegetsi akaba ya perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse ariko icyo gihe bikanavuga ko mu gihe yajyaga gutabwa muri yombi ajya gufungwa na General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye, byavugaga ko yari yarateguye umugambi wo kuzakora kudeta cyangwa se guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko ageze muri gereza ntibyamuguye neza, yararwaye mu buryo bukomeye cyane ndetse bivuga ko yaje gutakaza ubwenge, ndetse bamwe bavuga ko isa n'isaha ashobora kuba yasiga ubuzima. Ariko kuva Evariste Ndayishimiye yaba perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, akaba rero mu by'ukuri yagize gutya aba amuhaye imbabazi zatunga abantu, kuko rero ntibyavuga ati uko byagize ngo Ndayishimiye wari wararahiye ko Bunyoni azarekurwa ari muzima ari mu mva ave ku izima. Cyagenze gute kugira ngo ave ku izima hanyuma amurekure noneho ari muzima, nubwo n'undi byavugaga ko ubuzima bwe buri mu kaga? Ese amakuru ari kuvuga yuko General Bunyoni yaba yamaze guhunga igihugu noneho yaba ari ukuri? Ayo makuru turacyari kuyacukumbura ndetse turimo turatohoza. Hari abanyamakuru mu gihugu cy'u Burundi turacyagerageza kuvugana 5 kuri 5 tumenye kumenya ukuri kwayo, niba koko Guillaume Bunyoni ahari cyangwa se niba bamaze guhungira amashyamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko bikomeje kugenda bitangazwa, cyangwa akabagiye no mu kindi gihugu. Byose turaza kuyamenya kandi turaza kuba 5 kuri 5. Gusa reka tubanze turebere hamwe ubundi icyo gihe byagenze bite kugira ngo General Neva azigwe imbabazi witwa Alain Guillaume Bunyoni. Amakuru yaturukaga mu butegetsi bw'u Burundi yavugaga ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yemeye kurekura General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe wa kiriya gihugu nyuma yo gushyirwa gitutu na Tanzania ndetse n'abajenerali bakomeye mu gihugu cye. Muri uko kwezi kwa Werurwe nibwo General Bunyoni yafunguwe nyuma y'imyaka 3 yari amaze afunzwe. Uyu mugabo wanigeze kuba umuyobozi wa polisi y'u Burundi ndetse na minisitiri w'umutekano w'imbere muri iki gihugu yafunguwe mu gihe yari yarakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko rw'ikirenga. Byari nyuma yo guhamywa ibyaha bibiri birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kubona inyungu z'akazi mu buryo bunyuranyije amategeko no gushaka kwica Perezida Evariste Ndayishimiye. Bunyoni ubwo yarekurwaga muri uko kwezi byiswe ko yarekuwe by'agateganyo kugira ngo ajye kwivuza. Gusa ishyirahamwe Focode biciye muri Pacifique Ntazwe uriyobora akanaba wakunze kandi gukurikiranira hafi ikibazo cy'uriya mugabo, yemeje ko yamaze kurekurwa burundu, dore ko yanarekuwe mu gihe yari yaratangiye kandi koroherwa. Amakuru yavugaga ko mu gihe imitungo yose ya Bunyoni yari yarafatiriwe na leta, kuri ubu yamaze kandi gutangira kuyisubizwa. Rinahazwe avuga ko Bunyoni yarekuwe mu gihe amakuru yahawe n'abantu begera Ndayishimiye ari uko yari yararahiye ko atazigera arekurwa na rimwe keretse ari uko Perezida w'u Burundi yamaze kugera mu mva. Focode ivuga ko ifite amakuru y'uko Bunyoni yarekuwe bigizwemo uruhare na Tanzania ndetse n'abajenerali bo mu Burundi. Rinahazwe uyiyobora yagize ati amakuru dufite nuko inzira baciyemo ari ebyiri. Inzira ya mbere nuko muri CNDD-FDD itsinda risa naho ririmo riravuka rishyira igitutu kuri Ndayishimiye, bamugira ko kugira ngo u Burundi bukire bisaba gusubira hamwe kw'abarundi. Mu byo ngo iri tsinda risaba Ndayishimiye harimo kurekura imfungwa zose za politike, kureka kandi abahunze bagatahuka no gukuraho impapuro zo guta muri yombi ubutegetsi bwe bwashyiriyeho bamwe mu barundi bahunze igihugu. Ni itsinda ngo rigizwe n'abajenerali bakomeye mu gihugu, ba koloneli n'abandi baofisiye bakuru n'abahoze ari abarwanyi mu nyeshyamba za CNDD-FDD, basaba ko amakimbirane ari muri iriya shyaka yarangira mbere y'uko mu Burundi haba amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe
mu mwaka utaha 2027. Nahazwe yakomeje kandi agira ati uruhande rwa kabiri nuko ejo bundi aho Perezida Ndayishimiye kandi agiriye muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu ba East African Community yabaye ku itariki ya 7 Werurwe, bamwe mu bagereye ubutegetsi bavuga ko icyo gihe Tanzania nawe yamushyizeho igitutu mubwira ko agomba kurekura Bunyoni. Mu bategetsi ba Tanzania kandi hari abafite inyungu mu Burundi, kandi muri izo nyungu hari izihura na General Bunyoni. Abategetsi ba Tanzania ngo beruriye Ndayishimiye ko niba yifuza ko bakomeza kandi kumushyigikira nawe yagombaga kandi kubanza kurekura Bunyoni uhagarariye inyungu za mu Burundi. Tanzania bivuga ko yagize uruhare mu irekurwa rya Bunyoni mu gihe ubwo yarimo kandi araburanishwa. Ubushinjacyaha bwamushinje kohereza intumwa mu ishyaka Chama cha Mapinduzi CCM riyoboye Tanzania ngo rizamuhe ubufasha bwo guhirika Evariste Ndayishimiye muri iki gihugu cy'u Burundi. Ngibyo rero bikomeza kugenda bivugwa, ariko reka turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ubu tuvugana ibikomoka kuri peteroli byakomeje kuzamuka, ndetse ku munsi w'ejo nk'uko byakomeje kugenda bigaragara byiyongereho 5%, aho ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje ko igisirikare cyabo cyarashe ubwato buri hariho ibendera rya Iran. Igiciro cya peteroli kidatunganyije cyazamutseho 5% kigera kuri $95.25 kwa gunguru kamwe. Byongeye kuzamuka kandi nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru gishize byagabanutse nyuma y'uko Iran yari yagaragaje ko ikomoreye ubwato bunyura muri Hormuz. Icyo gihe igiciro cy'akagunguru ka peteroli idatunganyije cyageze ku $88 kivuye hafi ku $100 ku wa 16 Mata 2026. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli kandi byakomeje kuzahaza ubukungu bw'ibihugu kubera intambara Amerika na Israel byagabye kuri Iran. Abiteye Iran bafunze iyi nzira ya Hormuz mu buryo bwo guhangana na Amerika. Hormuz ni umuyoboro ufunganye unyuzwamo hafi 20% by'ibikomoka ku isi bikoreshwa mu isi. Uyu muyoboro kandi wafunzwe na Iran yihimura kuri Amerika na Israel byayitangijeho iyi ntambara ku 28 Gashyantare 2026. Icyakora ku itariki ya 18 Mata 2026 Iran yongeye gufunga inzira, ndetse ivuga ko ubwato buzahirahira kandi kwanyura buzahura n'urwa gusenya. Mu minsi ishize hashyizweho agahinge ko guhagarika intambara. Ibihugu byombi kandi byemeranya kuganira ku ngingo zitandukanye zatuma iyi ntambara kandi ihagarikwa. Ibiganiro bya mbere byamaze kandi amasaha 21, ariko ntibyagira icyo bigeraho. Kuri inshuro rero Trump yavuze ko yohereje itsinda ry'abamuhagarariye muri Pakistan gitabira ibiganiro biteganyijwe ku munsi w'ejo, ko ntibyabaye, ndetse n'ubu biracyavuga ko ibyo biganiro biteganyijwe. Ibiro bya perezida byavugaga ko byari byatangaje ko Vice President J.D. Vance ari we ugomba kuyobora itsinda. Icyakora Iran yavugaga ko nta gahunda y'ibiganiro ifite, kuko yabonye Trump na Amerika basa nkaho bakina mu bikomeye kandi batarajwe ishinga no kuyoboka inzira ya demokarasi mu kurangiza intambara. Mbere y'intambara Iran akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli kaguraga hafi $70. Gusa intambara yatumye byiyongera mu buryo buhindagurika, kuko nko ku itariki ya 9 Werurwe byageze ku $20, tariki ya 16 Mata bigera ku $100 hafi $100 ku kagunguru kamwe. Kuva intambara kandi ya Iran yatangira, isi yahombye hafi miliyari 50 z'amadolari Amerika nk'agaciro k'ibikomoka kuri peteroli bitatunganyijwe mu minsi irenga 50 intambara yari imaze. Ikigo cyitwa Kipla gikusanya amakuru ku isoko ry'ibikomoka kuri peteroli kigaragaza ko kuva intambara yatangira utugunguru tw'ibikomoka kuri peteroli turenga 500,000 tutigeze dutunganywa. Niyo mpamvu rero ibi bintu byakomeje kugera bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi muri rusange. Papa yashitse muri Guinea Equatoriale nyuma yo kwiyamiriza ubutegetsi bw'igitugu. Papa Leo yashitse kuri wa kabiri muri Guinea Equatoriale mu gice cya nyuma c'urugendo rwiwe mu bihugu bine byo muri Afurika. Kikaba ari igihe gihambaye mu rugendo rwasobanurwa nk'urwiyamiriza ubutegetsi bw'igitugu n'ubusumbane. Ashitse ku murwa mukuru Malabo avuye muri Angola, aho yamirije ihohoterwa rikorerwa abantu bageramiwe rikorwa n'abantu bakomeye ku isi. Mu rugendo rw'iwe Papa Leo wa 14 yakiriwe na Perezida Theodore Obiang Nguema Mbasogo ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1979, kandi akunze kunegurwa ku bijyanye n'agateka kazina muntu muri iki gihugu ca Guinea Equatoriale. Abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko babona ko Papa ari akaryo ko gushimangira akamo ko kubaha amategeko, ubutungane no kubazwa ivyo umuntu akora ari ingirakamaro mu burongozi. Uru rugendo rufise kandi insiguro ikomeye, kuko Papa Leo yibutse uwamubanjirije Papa Francis yitavye Imana umwaka uheze.
kubera ko abarenga 70 by'abanyagihugu ari abagatolika. Uru rugendo rufise akamaro kanini cyane muri vy'idini ndetse no mu bya politike muri iki gihugu, ari naco kandi azorezamwo urugendo rwiwe muri Afurika. Papa Francisco azogendera ibohero ricunzwe cyane ni Papa Leon Ibata no gusengera habereye ibisasu muri 21 yerekana impungenge z'agateka kazina muntu, hamwe nuko bikenewe ko habaho gukorera mu muco nk'uko bikomeza bibandanya kuvugwa. Irani yatanze amabwiriza akomeye cyane mbere yo kwitabira imikino y'igikombe cy'isi. Mu kiganiro yatanze ku bijyanye n'ikibazo cyo kohereza ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi, minisitiri wa siporo wa Irani yavuze ko icyemezo cya nyuma kiri mu maboko ya guverinoma cyangwa se inama nkuru y'umutekano y'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imwe mu makipe atatu azakina na Irani muri iki gikombe. Minisitiri Ahmad Doniamari yagize ati birashoboka ko icyemezo cyari kudakina igikombe cy'isi, ariko ntiyatanze igihe icyo cyemezo kizafatwa. Biteganyijwe ko igikombe cy'isi kizatangira mu gihe kitarenze amezi 2. Minisitiri yagize ati imyitozo y'ikipe y'igihugu iteganyijwe kuba mu cyumweru cya gatatu cya Gicurasi mu gihugu cy'abaturanyi, kandi izamara icyumweru kimwe. Niba umutekano atari mwiza ku bakinnyi kandi ubakiriye Leta Zunze Ubumwe za Amerika atarahagarika ibikorwa by'intambara n'akaga, hazafatwa icyemezo gikwiye. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi Gianni Infantino yavuze kuwa gatatu ushize ko Irani itazigera yitabira igikombe cy'isi cya 23. Irani izitabira nta kabuza, twizeye ko icyo gihe azaba hari amahoro bizafasha cyane. Yongeye ati Irani ikwiye kwitabira, bahagarariye igihugu cyabo, bujuje ibisabwa kandi abakinnyi barashaka gukina nk'uko Gianni Infantino yakomeje kugenda abivuga. Reka rero turebera n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avuga kiza amakuru y'ingenzi agezweho. Reka duhere mu gihugu cya Kenya, mabwire ko Kenya polisi iryamiye amajanja itegereje abigaragambya. Polisi ya Kenya yabyukiye mu bice bitandukanye by'imijyi ya Mombasa na Nairobi yiteguye guhosha imyigaragambyo yateguwe n'abatishimiye izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli muri iki gihugu. Urwego rushinzwe kugenzura ingufu n'ibikomoka kuri peteroli muri Kenya rwitwa EPRA tariki ya 14 Mata rwatangaje ko ibiciro bishya, aho lisansi yazamutseho 16.1%, naho mazutu izamuka 24.2%. Mazutu yiyongereyeho amashiringi ya Kenya 40, mu gihe lisansi yiyongereyeho amashiringi 28 bitarigeze bibaho mu bihe byashize. Ibiciro byateje impagarara ku buryo rero hahise hatangira gutegurwa imyigaragambyo yo kubyamagana. Yari iteganyijwe kwa 21 Mata 2026 igomba guhagarika ibikorwa byo mu mijyi ya Mombasa na Nairobi. NTV Kenya yatangaje ko nta bimenyetso by'imyigaragambyo byagaragaye mu gace k'ubucuruzi ka Nairobi, ariko hari abapolisi benshi bambaye imyambaro bifashisha bahangana n'abigaragambya, harimo ingofero, bafite inkoni, bambaye na kaske zibarinda gukomeretswa n'ibyo bashobora kandi guterwa. Abanyakenya basaba ko hakurwaho amahoro bikomoka kuri petrol, gukuraho umusoro ku nyongeragaciro kuri lisansi. Perezida Ruto yari yahawe iminsi 7 yo kuba yakemuye ibibazo byose muri rusange. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Leta RDC igiye guca ikoreshwa ry'amadolari. Guverineri wa Banki Nkuru ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Andre Uyameso yatangaje ko guhera tariki ya 9 Mata 2027 nta muntu uzaba wemerewe kwishyura serivisi iyo ari yo yose mu madolari cyangwa se andi mafaranga y'amahanga. Amadolari amaze imyaka myinshi cyane akoreshwa cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kurusha amafaranga ya Kongo, byatewe ahanini n'irindimuka ry'agaciro k'ifaranga ry'iki gihugu, kuko aho gutwara imizigo y'inoti bahitamo gukoresha amake afite agaciro kenshi. Muri 2010 idolari ry'Amerika ryavunjwaga amafaranga ya Kongo 920, ariko mu mwaka 2026 rivunjwa amanyekongo 2300. Banki Nkuru igaragaza ko rikoreshwa n'abanyekongo hafi 90% muri serivisi hafi ya zose, keretse kwishyura abakozi ba leta imishahara. Guverineri wa Meso yatangaje ko mwaka utaha bizahinduka, kuko nta muntu ibigo by'ubucuruzi cyangwa se by'imari bizabyemere kwakira mu ntoki y'amadolari cyangwa andi mafaranga mvamahanga. Kuri banki z'ubucuruzi wa Meso yasobanuye ko zitazemererwa gutumiza mu mahanga inoti z'amafaranga mvamahanga, icyakoze ko zizemererwa kujya ziyakira hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Yagize ati guhera tariki ya 9 Mata 2027 nta muntu uzaba yemerewe gutanga cyangwa se kwishyura serivisi mu mafaranga mvamahanga.
muri Kanama 2025 Wameso yatangarije ikinyamakuru The Bloomberg ko muri badindiza ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo gukoresha cyane amafaranga mvamahanga bitewe ahanini nuko igihugu gikura byinshi mu mahanga kurusha ibyo cyoherezayo. Wameso yagaragaje ko banki nkuru yashoboraga kandi kuzana impinduka zigamije kurengera ubukungu bw'igihugu ariko ko yagiye ivangirwa n'izindi nzego yasabye ko iba